a ku sikhomiwa munhu mayelana ku dlawa ka nhungu wa vanhu eGqeberha. Muavanyisi Piet a ti humesa eka ntengo wa Jacob Zuma. Vakaina lama mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 ni le ka channel ya mahungu ya SABC eka DTT. Riperile. Holobye wa maphorisa eGqeberha uri ku ta endliwa vulavisisi hi vuenti mayelana ku dlawa ka nhungu wa vanhu eKZN eGqeberha. Qele u endzele laha mhangu yi nga humela kona. Vavanuna va tiviwi vambirhi lava hlomile va vura ku va nghenele vanhu lava ri phatini yo tlangela siku ro velekiwa endlwini le KZN va balesela mani na mani. Vanhu va le kumbe vanhu vanharhu va le ka xiyimo xo biha exibedhlele kasi nhungu va lovile. Ku dlawa ka vanhu vo tala swi hlamarisi vaakatiko va le KZN. Siku ra ntsako ri ve ri hundzuka ra gome. Ku hehliwa leswaku muehleketleri u tlile khumbe a nghena kutani a sungula ku balesela vanhu lava a va ri endzeni. All that we know is that our two brothers and the friends, our two brothers being Andile and Vusumzi Sishuba, have been shot and died on the scene. However, they are not the only ones who have died here. And to that point, as this family, we want to extend a word of condolences to those families who also have lost their loved ones. Nkombo wa vanhu va lovile va munhu va vaviseka kambe sweswi nhlayo lava nga lova yi tlakuka ku ya eka nhungu. I think we are beginning to establish our direction, and our direction belongs to us. Even the family, we did not share that direction for now. That will have to follow. But it does look like we will be able to do our core work. Madzolonga ya swibalesa I mhaka leyi vilerisaka swinene eEastern Cape. We will have to reverse this new trend here. As I'm saying to you, we are sending also some national capacities in all units of police. Masipala veri va ta pfuna maphorisa hi laha va kotaka ha kona ku lavisisa mhaka leyi. Nandzu wo dlaya ehenhla ka n'wamisavo wa le Limpopo Lebuwani Madandzhe wu yisiwe ka siku ra mundzuku ekhoto le Vanhu. Madandzhe u hehliwa hi ku dlaya murhandziwa wa yena eka vona eMangodi ehandle ka Vanhu emaleni ya vhiki. Ntsumbu wa Lindelani na Ngovela wu kumeke endzeni ka goji leri a ri tele hi mati. Mutirhikulori a ri ekhoto le Vanhu. Pimani Paloyi. Muavanyisi a ri karhi a rila hi mahlomulambilu a kombela ku va antshunxiwa hi bail. Libuwani Madandzhe loyi a tivekaka hi vito ra Captain SABC Livhu u khomiwile hi eGqeberha endzhaku ka loko a ye exitichini xa maphorisa ku ya vika leswaku murhandziwa wakwe Lindelani Ngovela u nyamalarile. Ntsumbu wa Ngovela wu ve wu kumiwa endzeni ka goji ra mati ekaya ra lavambirhi. Maphorisa va ri lavambirhi va vile ni ntwanano wo herisa nandzu wo mbeyetela ehenhla ka Madandzhe ekhoto hi Ravuntlhanu vhiki leri nga hundza. Namuntlha Madandzhe u byele khoto leswaku yena u tirhisana kahle ni maphorisa laha a nga va nyika foni yakwe ni ya mufi xikan'we ni nkandziyiso wa video lowu kombisaka leswaku yena a nga na nandzu. Kambe va ndyangu wa Ngovela va ri Madandzhe u dlaye n'wana wa vona. Sa family ri ku pfa vutongo nga manda. Ri tshi khou sedza uri o lovha lwa tshiṱuhu. O lovha ro vha ri songo zwi lavhelela uri ḓo fhedzisela mu vhulaya naho ro vha ri tshi khou zwi vhona uri u khou mutambudza. Ro vha ri songo lavhelela zwi ḓo guma havha. Ri khou pfa vutongo nga manda sa family. U swika zwino ri khou dovha ri pfa vutongo na vha khou ri fha solution ine a ri na vhuṱanzi ya uri ni basa vha ḓo ri fha ngori basa ya mufu ra vha ri si khou i wana. Ri khou ngo tshimbidza zwithu nga tshifhinga. Va NPA va vula leswaku ku na milandzu yinharhu yo hambanahambana ehenhla ka Madandzhe. On Friday last week, the two parties were supposed to be in court, and then the matter was supposed to be transferred to the investigation courts. Unfortunately, the deceased came and approached the prosecution office and do the mediation with the husband. The two parties agreed that they are no longer going to proceed with the matter. That is why the matter was removed from the roll. And then we have learned it over the weekend that the disease is normal.
That is why today we've gathered here in the case of the murder against the suspect. Kasi mihlangano yo yimela vaaki yi sola swiyenge swa vululami eka rifu ra nongovera. We feel so sad because this one is not the first case whereby together with the Real Men Foundation we once opposed the bail, which later the NPA granted him the bail, of which as we speak today we have arranged a certain group of lawyers who are going to challenge the very same cause where it happens previously, which means that we are going to charge the NPA that they release Mr. Madandzhe on bail, and then while he is on bail, this is what is happening. Madandzhe u ta tlhelela ekhoto mundzuku. Epimanbalo wa Mahungu ya SABC eThohoyandou. Magqweta ya mfundhisi wa kereke ya Rivers of Living Waters Bafana Zondo va sungule ku konanisa vanhu lava hehlaka Zondo hi ku va pfinya. Ntengo u ya mahlweni namuntlha ekhoto ya le henhla ePitori. Ntengo wu yimisiwanyana hi N'wendzamhala hikokwalaho ka swiphiqo swo toroka. Magqweta ya Zondo a va hehla leswaku titoroki a va hlamuseli kahle swona leswi vuriwaka hi timbhoni. Muavanyisi u vuya kombela xiviko mayelana na matorokele. Zondo u hehliwa hi 10 wa milandzu ku katsa nhungu yo pfinya. Wansati wo sungula loyi a hehliwaka Zondo hi ku n'wi pfinya u byele khoto leswaku sungule a ri xinhwanyatana xa 7 wa malembe. Un'wana wansati u byele khoto leswaku Zondo u n'wi pfinye hi lembe ra 2008 ehotela le Joni. Kasi van'wana vambirhi va ri va pfinyiwe kwalaha kerekeni ya yena Zondo hi 2013 na 2015. Ntengo u ya mahlweni. Muavanyisi Piet u pfumerile kusuka eka ntengo wa milandzu ya vukungundzwana ehenhla ka khale ka President Jacob Zuma. U ri xiboho xa yena xi fanele ku tisa vululami eka ntengo. Leswi ta endzhaku ka loko magqweta ya Zuma va endle xikombelo xa leswaku muavanyisi a suka tanihileswi a nga tsakangi mavonelo man'wana ya yena eka ntengo walowu. Muavanyisi Nkosinathi Chili hi yena a nga ta teka tintambu loko ntengo u ya mahlweni hi n'hweti ya Dzivamisoko. Xiboho xa xi fambelana lexo sungula loko a hluleka xikombelo xa Zuma xa leswaku Billy Downer u fanele ku susiwa tanihi muchuchisi eka nandzu wa Zuma wa vukungundwani. Zuma u vuya endla aphili eka xiboho xa naswona aphili yakwe yi vuye yi aleriwa hi khoto ya vumbiwa. Eka xiboho xakwe xo sungula u kombise ku ala leswaku Downer u tlele nawu wa matikhomele eka swihehlo swa leswaku u pfutisile xiviko xa vuvabyi bya Zuma eka vateki va mahungu. Ku nga wona nkotloto wa xiboho xa Zuma xa makungu yakwe ya ku tengisa Downer na muteki wa mahungu Karen Mon. Kambe mutivi wa nawu u ri xiboho lexi a xi faneleke ku tekiwa tanihi ku hlula eka Zuma. I have to recuse myself from the trial. It is what the sound administration of justice, the requirements of the Constitution, and my conscience dictate. The integrity of the judicial process must be protected against any reasonable taint of suspicion, so that the public and litigants may have the highest confidence in the integrity and fairness of our courts. Muavanyisi Chili u hundzisele nandzu emahlweni ku ya eka siku ra 17 ra n'hweti ya Dzivamisoko. Magqweta ya Zuma va byele Muavanyisi Chili leswaku va na makungu ya ku endla xikombelo xintshwa xa leswaku Downer a susiwa tanihi muchuchisi. Kasi va Jacob Zuma Foundation va amukele xiboho xa namuntlha. Nhlangano wa SANCO va pakanye swiviko swa leswaku khale ka President Jacob Zuma u hlawuriwile tanihi mutshamaxitulu wa rhavi ra nhlangano exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal. Swifaniso swa Zuma tanihi mutshamaxitulu lontshwa wa SANCO swi hangaleke na swihangalasamahungu emaheleni ya vhiki, kambe SANCO va ri nhlengeletano leyi nga hlawula Zuma ya vuxisi. Vurhangeri bya SANCO a byi tsakanga hi ku va khale ka President Jacob Zuma a va mutshamaxitulu lowuntshwa wa xifundzeninkulu KwaZulu-Natal. There are many across the membership and the leadership of SANCO who hold the deepest respect for President Zuma as former president of the country and the ANC, as well as a stalwart of the struggle against apartheid. Therefore, to think that he would openly exploit SANCO and its challenges to help him in his well-known political battles is disheartening. Nhlengeletano ya SANCO a yi ri hi ku hela ka vhiki laha va Jacob Zuma Foundation eka social media va nga vula leswaku va tshemba leswaku SANCO exifundzeninkulu ni le tikweni hinkwaro yi ta vuyeriwa eka Zuma loyi a nga na ntokoto. SANCO yi ri khale ka president
u le ku tirhisiweni hi vanhu lava lavaka ku vuyeriwa hi tlhelo ra matimba. These individuals he has chosen to associate with are basically political thugs who are using him to gain some traction. They will soon drop him when this 5 minutes of fame has elapsed. Nhlangano wa vaaka ndhawu lowu nga na ku avana wu le ekhoto ku kuma xitshunxo. SABC News e tlile go tlhoma semmuso kanale e ntšhwa ya dikgang ka 2023. I-DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora en regstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Indaba ze-SABC ilizwi lakho zizimele azimamkhethe. Vavanuna vanharhu lava hehliwaka hi ku dlaya khanselara ya masipala wa Mkhondo Piet Retief Mpumalanga Sibonelo Ntshangase na vanghana vambirhi a va ri ekhoto ya ndhawu liya. Blessing Bongani Dlamini, Blessing Ntombela na Andile Gamede va hehliwa hi milandzu yo hambana ku katsa yinharhu yo dlaya no yiva xibalesa. Khanselara na vanghana vambirhi va baleseriwa hi siku ra 13 n'hweti ya leyi ya Sunguti. Khoti ya Piet Retief a yi lompha vaaka ndhawu va tilaha hi xikongomelo xo vona vahehliwa. Dlamini, Ntombela na Gamede va hehliwa hi milandzu yinharhu yo dlaya ni wo ringeta ku dlaya ni yin'wana. Swihehlo leswi swa mayelana ni ku dlayiwa ka Ntshangase, Mbingo na Khumalo lava va baleseriwile. Vahehliwa va khomiwe vhiki leri nga hundza. Hi le tlhelo NPA yi tshemba leswaku yi ni nandzu wo khomeka ehenhla ka vahehliwa lava. As the National Prosecuting Authority, we believe that there is a prima facie case against the accused because before we enrolled the matter, we studied the docket and we saw that there is evidence linking the suspects with the matter. What I can say in this matter is that since the accused are facing serious charges, the state will oppose bail. Nandzu hundziseriwe eka siku ra tsevu nyanyanyana ku endlela leswaku khoto yi ta teka siku ro endla xikombelo xa ximfumo xa bail. Vavanuna va tama va ha ri ekhotsweni. Eskom va tlakusa xiyimo xa ku tima gezi tiko hinkwaro ku ya eka stage 4. Va ri michini yin'wana na yona se yi onhakile kambe yi le ku lunghisiweni. Eskom yi kombela vaakatiko ku tirhisa gezi hi vukheta. MaAfrika-Dzonga vo to langutana ni ku va emunyameni tiawara to hlaya tanihi leswi ku onhaka ka switichi swa gezi swi ya ka swinyanya. Khampani leyi ya gezi a ya ha swi koti ku endla gezi leri ringaneke exitichini xa gezi xa Camden, Crotflay, Lithabo na Majuba hikwalaho ka ku onhaka ka michini. Vukorhokeri bya le Duba, Matla na Thuthuka na byona byi hlwerisiwile. Stage 4 load shedding will be implemented continuously until further notice. Eskom will publish a further update as soon as any significant changes occur. Since Saturday, a generating unit each at Camden, Grootvlei, Lithabo and Majuba power stations suffered breakdowns and are undergoing repairs, while a unit each at Kriel and Lithabo power stations were returned to service. The return to service of a unit each at Tuba, Matla and Tutuka power stations have been delayed. Nhlangano vatirhi va le mugodini wu ri wu ve ni nhlengeletano na holobye wa mabindzu ya mfumo Pravin Gordhan laha ku nga kaneriwa mayelana ni leswi nga va ka switshunxo eka xiphiqo xa gezi. We have therefore suggested to the minister that they must quickly attend to Kusile in making sure that the 3 units of Kusile that are off are then being brought back as a matter of urgency. We have provided to the minister that the units that are not running to their fullest, in particular in Kendal, in particular in Matla as well, they must be brought back, and the team, the technical team, must make sure that those units are well serviced. Eskom yiri ku onhaka ka sweswi swi hungute ku endliwa ka gezi ka magidi 17 wa ti megawatts. A hi languteni ku timakete ti pfale njhani namuntlha eka Johannesburg Stock Exchange. Randi vevukile ku yi pimanisa na timali ta matiko yan'wana ya misava.
nxavo wa dolara i 17.33 pondo i 21.45 euro 18.88 kasi pula Botswana i 1.34 menkabela ka JSE a ri hansi namuntlha nsuku i $1,928 ounce platinum i $1,012 ounce oil mbisi $85.28 hi mphongolo kasi nga skemeta hi kombele ku twa mavonelo mayelana ku va muavanyisi Piet asukile eka ntengo wa Jacob Zuma ayitweni mhaka leya nkulukumba Zuma hi ku vona ka mina ni vona ingaku nkulukumba Zuma nandzu lowu wa ka ye a wu nge tengiwi kahle u ta lava xin'wana futhi swo sivela nawu ku khoto leyi hi ya mahlweni loyi ma nga ta n'wi faka muavanyisi u ta tirhisa vumbiwa byin'we bya ku fana na luyani a byi tirhisa leswi a swi endlaku Zuma ko va ku ringeta ku la ku dileya nandzu wa yena kumbe a twa nga ri huvo yi ta bakanyela xigwevo xa yena etlhelo ntengo lowu khale ka president Jacob Zuma wu nge fambi kahle ku ta va na swin'wana switori ku famba ka nkarhi kahle hayi na hi karhele hi ntengo luwa na loko vo swi hirisa kunene man hi ku tshama ku ri na switori ku tata swin'wana switori ku famba ka nkarhi u nge fambi kahle luwana indlela namuntlha makimeta kwala Oscar Xiviti hi khometa maxelo endzhaku ka mavhengele vito ra mina i Musa Mambolo